Kubor nakaslem jong unong san hima. Haba ajingkaran nagaliang uba Donbok Halingdo Vice President ke HYC Sengkeme hakasngi rakhe ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kabalapenlong hapo Alive Again Foundation kabadan ha Assam ulaong bakaseng hadin bakalayo ban kem mikibadi drug kalaya selok bat kikmi kikpa ban phawan syaki jaka sumar bat om tangkata kaseng hadin bakalapha kalawanru ban pet ni jungo yaki syakani ka jaka sumar ula pharu ka khubor syakikmi kikpa ni kibahiyang hasam bakini ki khun kikti kibala syak sumar hakani ka jaka kila sedang ban phumut phumat menta hadin bakila syak sumar hakani ka jaka bat nang ni syakmat kikmi kikpa kimdeshu ban aimon yala ki jong ki khun bat ban kiar ban aimon namarkan poi kapor bakintu nikin shim ka jing im jong nori jong no lane kinong sa putngop hagini ka jingti at surok kajuya surok lo sabat ki hakasin ka babur omni tambat ki bat ki kubin pa te omni tanta baya surok banon rat suporina hanrei pide ba sutmo pakai choisi ka punlur lo ikor ban beset ki gesukmen ban om masau paingot ki samna po nomba surok gilawan hamne at ka kubor ba ki parlok electric media bakini ki khun ki idot kisnam ki parai ko sa jong ki kila sedang ban puput rumah te sumang ye thakti napta ke kumor kumor shushu kan ko on kidon ki kimi ki pa ki bayam ki balanya habakiwan balik kilo pengisi office namar ka jinduk ka ban ki kimma ban afford tangi ka bakali nang tay sulit tekai ka ban ko panon ya ki longme kilong pa sloba wat nom pendek je ki khun kat bakipan baki ayo namar ka susi maka susi sibun ladaki nom ki kitu kilong ye ke bedok masuk kia kendo jike alani kiwak hari jindi cross nama hak apa kendo tu dalam tu poirus pikis baong ban peniat yang mesin terus rumah ban kial ko kikmi kikpa hikai lagi khun ya ganti ke bawah kena bakila ban kial bandung tare udrok si udai basni persiapan hikai mando jindi usikret mereka kia hadok gini jindi kenja baru drugs ini hini pasti waktu persen dulu kini kuat ban kia habede bat ka jisriu jom drugs kabak hadok ka benar kayak cuci kumaot mendai tan balik rasulat mendai tan post office wan jumoro hangme hapo asam hangme po alive information nasuk men bat ngapun ke museum kum uwe na kimang yelang ubang ila shimkia nado second email nado atri jombe hado meski pemerintah banyak pun persatros masuk men berom nama bakidan ki long keme kidan ki long pa ngilayo ban ai di GI sumhal bakakas ha counselor jong ni ka arop o jong alive again foundation ngilayo ban ai sumhal mane habar lagi yau kau dai ko unya bat itelim Blaze pun ya iwe long kwe